رگزا 31 نزیک آن دور نرینا مایا لسر هاتنا عیسی مسیح جبو پادشاهی و سرواری چه دبه بلا ببه دوی ام لحویا احتمالا رواندنا باورمندان جروی ارده بن کامل پیخاما بشا 19 11 16 بنیرن او ازمان و بویا دیتم آوایه هسپکی سپی ام ببینن بیرا خواه کدام ما مورا یکم دید هسپکی سپی دبر مرا در باس بو لخویایا کو او خاپاندنکه دبا کو او لدج مسیح نشان ده لیکو خیا دکه کو مسیحه لسر ویا که کو دج مسیح ده فرمو مسیح ده خیا دبه بتانه گله گوتن هنه لیتو گمان تونه جهیلا کو او کیه و ازمان و بویا دیتم و آوایه هسپکی سپی لور ساکنیه و جیه کو لسر وی سیوار بویا را دلسوز و راستقین تیتا گوتن اف دلیل گرینگه کو اف کس کیه دادی درازیه ده و جنگه دکه تنه خوده دکاره و یکی بکه لی تنه عیسی مسیح و چاونوی مینا آگره کی پیت و پیت دشاوتایه و دسر وی ده بگلک هجماران تاچ هنه و لسر وی ناوکی غینوی کس نزانه هاتیا نویساندن هیه لی اف تشتکی عجیبه چه برکو دبشا فیلیپی ده او دبیجه کو روژک هر چوک وی بتاوه و ناوکی لسر هات ناوی هیه ام نکارن کو خواه بهیلن کو ام وی پرسه نپرسن واتای وان پیوان چیه ناوکه لسر هر ناوی هلبت ام دکارن دبرسی و پرسکه وها ده روپوشی بن لیلور بحثاوی یکی دکه کو ناوکی وی هیه کو جبلی وی کسی نزانه دبا کو روژه کی وره را گهاندن لسر واتای راست آوان گوتنان سترانک دیره هیه کو دبیجه دناو وی ده تشتک عجیب هیه و رخنه لسر سروده او بو کو روژش بو لی عقلی تئولوژیک یکتا تیده هیه دما کو ام دبیجن دناو ده تشتکی عجیب هیه ام جی فهم ناکن جی و قفتانه کی دخوینه ده هاتیه داکر کرن لخوا کریه اف خوین نه خوینه کوی رجاندیه لی خوینه کو دشار لدجی خرابیه ده تی رجاندن و او بناوه گوتنن خوده تی بیر آنین و آرتیچن لازمان لپیوی ده هاتن دبا کو اف با آوائی کی سامبولیک جهمی باوروان داره دست نشان دکه تی وی واتای گاوا کو مسیح وره همی باورمند ده با مسیح را وگرن ین کتن زراف ین پاقش و سپی لخوا کرنه لحسپی سپی سوار ببون و لپی وی دهاتن لور او لسر وی یکی کو ده دیر هبه جبر گوتنن وی ین لسر کنجن سپی ین پاقش ین کو ما لسر شیوا دواتا برخی خاند دبا کو رفرانس جبو همی باورمندانه و بونا کو لنتاواین بخه شورا کی تو جده وی درد که و او بخوا ده خوان بداره کی حسنی باجو و جنداری خمر غضب با آگر یا خدای کو هیزاوی تیرا هر تشتی دکه او ده بشدینه او لسر قفتانه و قرکنوی ناوی یه به قراران و خدانان هاتیه نویسانده یا کو شرکی و ها دکه تنه راستار به خوده تنه دراستار دونا خدایه مروفه کو راستدار و تونه جبو چه و دیمنه ده دقاومه ام خواندنه جبش 19 21 ده بردوام بکن و من دید کو جناور و قرالن دنه و آرتشین وان جناور نشانی دج مسیح ده و پادشاهین دنه بده کو پادشاهین راستین بن بونا بیه کو لسر حسب سوار بویا و به آرتش وی را جانگه بکن لجم هف جویان او جناورک پیغمبرن سخته یکو ما بر لسر خانده بو یکو وان همو کرامتان پیک آنی و مروفان آراسی جناوری کرد یکو دج مسیحه کو وان کرامان کرد یکو لبک معجزایان دکرد و به معجزایان و این مهر جناور را دهشته که هجمارا 666 که تی و عطایا هجمارا مروفان او به صورت وی و دپرستن جرا درخسته بون هاتن گرتن اف هر دو بساقی هاتن آویتن
ناف گولا آگر کو بکاوکر دی و دشاوته و ین لپاشی ماین او همی ین کو به شهر لدج مسیح ده را دوستن به شور جده و یه لحسب سوار بویا در دکفه و هات کشتن و همو جوکی جگوشت وان و تیربون پای والور براستی لسر دجمن عیسی مسیح گر شیروه راست با و هنگی باجار بابل ده دیسا وره آوا کرن و ام بفکرن کو شیروه راسته آنجی ام به حسبینن کو بابل هیزک گردونی یا جورای که دیاره آنجی به حسبینن کو بابل رومایه و هن کس باور دکن کو او رومایه جبر کو ده بشین ده بحثا هفت گاران هیه و روما لسر هفت گران هاتیه آوا کرن افتوی واتایه کو او امپراتوریا رومای جنوب وره آوا کرن ورن ام تخمین بکن کو او راسته و ام دخوازن میناکه کی بدن وکه بابله گر شیروفا کرن کو باجار بابله ده جنوب وره آوا کرن و دو وره دیسا دمه که ده ده تنگاسیا مزن ده وره هلوشاندن پیخامه 17-16 راست به و هنگی ده جناور بتنه وکی ریبرک سیاسی و دکتوری آبوری یکو ده لجیهان حکم بکه راوسته به وی آوایی بابل و جهولی رابه او بتنه بمینه تیبینیه کدن ده همان دمه ده 144,000 جهو و راستیا کو عیسی مسیح کیه اشکره بکه هن کس باور دکن کو ایل سر سرانسر جیهان بگرن وکی کو اوه دناو 144,000 شاندین پاولس دابن هن کس دفکرن دبا کو او یک راست به تیبینیا سیامین ده شاهید وکی نونرن خودین لسر روی ارده بینا دیار کرن مدید کو او هر دو کس به احتمال که مزن موسا و ایلیا بون و او مزگینیا خلاصیا هر هایی ددن دبا کو او لأورشلیم بن و دبا کو لدانستاندنا روژنه تواهی جیهانه و ببن کو جناور وان کشت یک کو او دج مسیحه هر چقاس او جعالی جناور و بین کشتن جی او بین راکرن و برن بهشته جپرتو کا پیخاما یوحنا دیار دبه کو اف دیمن دیل د سرانسر جیهان خیاب به دانستاندن دوی صدمه ده کس نزانه ده پیشروج ده چه ببه لیو همی ده چارچوبایا امکانیه ده تیبینیا چاران اف همو بویر هاتنا مسیح لسر روی ارده نشان ددن دا کو او لدجی جناور و پادشاهی دنه و لشگرین وان شر بکه پیخاما 19 تشتی کو ام دبینن اوه گو تشتین ده قومه نتنه یک تشته ده 144,000 ده شاهد هنه او ده درکتنا هیزک جیهانی یا وک بابلی ده لی مسیح ده و ناگره بری کو دیوانا مهر ترومپت و تاسان ده سر ارده پیک وره یا کو ده بشن جیهرنگ این پرتوکا پیخاما یوحنا چه بشا ششان هیا بشا 16 ده و گوتن وان تشتان همی لسر ارده ده قومن و هکه ام لسر مجاره بفکرن ام ده فکرن کو او بویرکا یکانه لی براستی 144,000 تماشاوانین مهنه و اف بویر دویمینه امور تاس و ترومپت بویرن سیمینه اف همی تشت با آوائی که تند ده قومن و اف یک نای باور کرن و پر ساما یا ایرو لبر روناهی وان همی نشانه کو نشان هاتنه دویمین مسیح لی لسر روی ارده بدن ام چاوا راوا دکن کو نویسکارن دنه این پیمانا نو هین کرن کو عیسی مسیح دکاره ده هر کلیه ده بی کو همو بویرن ده پرتوکا پیخاما یوحنا ده هاتنه داناشن کرن او بقومه و برسی و بی پرسیجی هیا براستی وان باور دکر کو عیسی مسیح ده هر کلیه ده دکاره وره اما وی که ده نامه کورنتی یا یکم 15:51-52 ده ببینن آوایه از رازای که جواره ده بیجم اما گشتی ده خود ده نچن لی بله ده دما بوریجین داویده اما همو نشکاوه ده چافکانیه که ده بین گهارتن جبر که ده بوریجان بی بفکرن و ده مری
به ناrazîbûnê ve bijîn û em ê bên guhartin. Ev têwê watayê ku ev tiştê dê di her kêliyê de biqewime an jî dibe ku bibe. û bawermendên peymana nû ji bo çê bibe dilgiran bûn. Wan çi got? Em dizanin ku ew ê piştî ku Babil ji nû ve bê avakirin û piştî ku 144 hezarî erdê bipêçin û piştî ku her du şahîd werin kuştin û vejîn. Wê hingî em ê bizanibin ku Îsa tê. Wisa nedifikirîn. Salonîkî û namaya Pawlos ên ji wan re careke din wî digot ku ew dikare di kêliyekê de çê bibe ya birano bûna ku hûn mîna mirovan dinî di nav bêhevbûnê de dijîn bi kesar nebin. Em naxwazin ku hûn di derheqê kesên çavên xwe li jiyana girêdayî bizanîn bimînin. Ji ber ku ger em bawerî bi mirina Îsa û vejîna wî ve bibînin, bi vî awayî dê Xwedê ji kesên di Îsa de di xwe de ne, bi wî re bînin. Em dibînin ku ev yek vê yekê nîşan dide ku gava Îsa bê, ji bo ku bawermendan ji rûyê erdê derxîne. Hemî yên ku berê mirina wê herin, bi Mesîh re bibin. Ew ê vegerin û bedeneke birûmet ji wan re bê dayîn û em ê hemî werin rakirin û hilkişandin ezmên. Ji ber ku li gorî gotina Xudan em ê vaya tê bigihînin we. Em yên zindî yên hatina Xudan dê zindî bimîne. Ti carî nakevin beriya kesên ku çavên xwe ji jiyanê re girtine. Ew tê watayê yên ku di Mesîh de mirine û ev dikare di her kêliyê de bibe. Têbîniyeke din. 5. Dema ku ev yek dibibe. Bawermendên dê Îsa li hewayê bimînin û vegerin bi huştê. Ez ê vê axaftinê bi tiştekî ku me ji pirtûka peyxamê xandiye ve girê didim. Di vê demê de tu nîşanek tuneye ji bo ku dîwana yeksar pêk were. Lêbelê gava ku Mesîh vegere erdê wekî ku di pirtûka peyxama Yuhanna de tê gotin. Dê bawermend bi wî re vegerin. Gava ku dîwana li ser bêbawaran were. Em çawa vê dûbandiyê çareser bikin. Bersîva vê pirsê berî ya li ser nîşanê ku li ser hatina Mesîh a duyemîn hişyar dikin ev e ku tenê çareseriyek heye. Ew jî ew e ku mijar dê di du bûyerên de were. Yek, bûyera yekem tiştê ku bi gelamperî wekî rabûna dêrê bi nav kirine bêguman dê berî van nîşana mezin çê bibe. Dibe ku ev be encama ku bigihîjine. Du, bûyera duyemîn ew ê piştî ku ev nîşanan hatina bi destxistin çê bibe. Tiştê ku em di vê beşê de ji pirtûka peyxama Yuhanna dixwînin ev e. Dema ku ew li ser hespekî spî tê û hemî dijminên xwe yên ku daxistine li hember wî şer bikin têk bibe. û ev me dibe pirsa ji bo raman û bersivdanê. Her çend hatina Mesîh a ji bo ravandina bawermendan ji erdê derdikeve, di her kêliyê de çi dibe? Nîşana mizgîniyê çi ne? Ku divê her gav me ji bo bûyera yekem amade bikin. 2 Tîmoteos 3:4-5 me hin nîşanayên dîtin. Wek mînak Babil, ger ji nû ve were avakirin, Babil berdewam be. Ev tişteke ku dê Babil min bikişîne. Ez nizanim bibêjim ku ev tam ya ku Yuhanna dîtiye. Lê bêguman ew ê bala min bikişîne. Weke ku di sala 1948 de dê İsraîl bû dewlet. Ev tişt bala min dikişîne. Ev girîng e ji ber ku di pirtûka peyxamê de û têkiliya wê ya bi tiştên ku dê di pêşerûjê de biqewime gelek referansên derbarê İsraîl de hene. Gava ku em dibihîzin ku dê çol mîna gulê şîn bibe. An dema ku tê gotin Mesîh wê li Orşelîmê li ser textê Dawûdê padişahiyê bike. Bêguman li ser vê bûyerê gelek pêxembertî hene. Dema em dibînin ku İsraîl piştî van 100 salan bûye dewlet, divê ev bûyer bala min bikişîne. Divê ez bi ramanên xwe re baldar bim. Lê ew bi rastî çavkêşî ye. Ger em bi rastî yê vejîneke împaratoriya romantîk bibînin, em vê gotinê bi ya ku di pirtûka Daniel de dixwînin re berhev bikin. Ji ber vê yekê ev dê bala min bikişîne.
اف سه تشتین سرکانه که دوی ام پیشبینی لی به هشیاری. ام دست بدایینا فتاوایان و داخیانین انجامگر ناکن. نمازه به هرگلین تایبتی لی دوی ام هشیار بن. پاولس دنامای خیا پیشیده که توماتیس را نویسی و وان گوت که تشتین دن هنه که دوی ام جوان حیادار بن. وایا بزانبه که ده دروج داویده دیمنه دجوار چه ببه. لی پرسگریک دوی نقطه ده اوه که روژین داوین به بنگه ها گاوا که ایسا ها دنیای دست پیکر. وک ام ده ایبرانی ده دخینن. اف تی واتای که ام جه 10,000 سال زیده تر ده روژه داویده نه. جه پرسپکتیو و خوده یا تشتان. لی هر که ام نزیکتر و نزیکتر دبن اف تش دیله سرانسری جیهان دست پی بکن. تیموتئوس 3:1-5 وایا بزانبه که ده دروژن داویده دمین دجوار چه ببن. جبر که ده مروف هسکر خو زابونا پره بستنپاری قره کفرباز جدایی کرباوان را به اتیاد نانکر مندار پیشوقتی لحفکرن افتراء بنکتن نفس خو هار نیار قنجه غینی به انیات جخو رازی جخوده زیداتر جکیف هسکر یه صورت تقوی نشان بدن و هزاوی انکار بکن ببن جکسین اوصا و دور بمینه. به وی آوائی پاولس تیموتئوس به اتیاتا نشان دده. تشتی که دوی ام فهم بکن اوه که آفتش 10,000 سالن ده قومن لی ام دکارن پیشبینی بکن که ده آفتش بیتر دیار ببن. تشتی که ام دکارن بتاقاس و پیکش ببیجن اوه که ام جهر دمه بیتر نزیکی هاتنا مسیح آدو یمینن و اف گوتنه که بتافاهی در بازداره. آمین.